Shubor nakaslem jong unongsan hima. Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khan habaya keren matkilat pathai khubor mentakasngi ke arp santri ujemang arajar arpulai ulaong bakat kum ke jingtho ke bala aido General Secretary hagabaya day bat ke jing pentrai kam ye ke roster system day ban pentrai kam bet kat kum ke por ke pamenta ulaong ru baka roster bat ke reservation policy ke deka jo bat habalaya kerennya ke roster don kamru banyak kerennya ke reservation policy. Ulaong baladap snaya ke komiti bat yakani la menjor da baro ki sengsan perthai bat nakaliang ke UDP ru kaladap ban pak yaki breu jongka ki ban mikmat hagani ke komiti bat halor ke reservation policy uba titos ulaong bakum ka senghi kalarai banyak keren bat ke sorkar halor kani ke mat. Susu ulaong ru bakat kum kikindon an jong keri ya ke reservation policy dai ban pentemai man la ke shipos nem. Uba titos ulaong ru ba yaga ni ka mat amdai tang ki seng reolom ki bas ngokhia henry wat ki national party ru ki ngokhia. Ban kaliang ke UDP kadang pen kre ya ki jing tho ban ai su menteri rangba jong ke jela. Bat ong ru ba hakum gani ka por kum balatip bala sanpos nem la ya Henry kelempat penbaik ke reservation policy bat kabadon kam kalong banginam kedokti yano Henry ban yateli bat long kawai lada long de kanu kuno kelenti la benrap UCEM hagani kasni ne kalyong ba titos ulo ongru hagabaya dei bat kejingkren ni kentho jong kiwai pat kiseng na kalyang jong kwa banong AA namar ka thong kalong ban trei hala ijong ibor bat ru ban trei ni ka benta ban tei ke jat benreu Henry ngimkwa banyak kawang kti Henry banyak keren baik tang na kabenta ka baha kamiat jong kejela. Tangki regional party nga taray wat ki national party do kilong kansa. Te ngi iba nakaliang ka sarkar ka step lo ka jingi ba ka rasta. Te habede ba ka reservation policy ru baro ki party ngi nakaliang ka UDP ru nilai pelong ki meeting minta ngi dang pangkre ro jing ko kan ICCM. Te ngasngo ba hakum ka ni ko por ka ka ba ngasngo khia kalong ba nginung daya kedokti yanu ngim daya ban kedokti yanu kani kadeka isu kabakong san kabala san post nem la san post nem ngimpat review ya service dengan sobat ka judge ban review pero ko ngi de ban teli lo kan bata la kalong da kanunu kalantiru ngam daya tamba ong ba ngini le punta dengan sobat ngidon la ka jong ka banta kum ki nong mikmat, kum ki party, kum ki polska party, ngiso bangidon ya kecil naga bentar kinong sosno ki para jat penriu. Since the UDP kala ya sisin bakal ada naga manifesto. Kadai ka mat rekam ka bangi hapan ya keren naga pos report. Dan kermen bah man ki meeting ki bangi ci kenduru ong iti bangi ci keren ni. But nginang ya keteng nginang ya keren. Iyo ipat ru ba arde lu ong menen ba kini kita regional party sadin ke election ki kelat no ke bagi kular buat manifesto Henry ki wat num refer yang ayo nu mangam kwa aban kentho nu namar ngidon hangi nakabenta bantrei ban sakri kat bangila laga jong kabor laga bangila laga jong kabor ngidon nakabenta ka bakraw ito bang bantrei na betta batte ya ka Reban ong banyak kawakti, banyak kedokti, unu ba khamla, unu ba khambiang, unu ba start, unu ba page, unu ba slur, unu ba tingej, ngim kwa ni keren ta, ringi kwa ni keren deh, kai ka bagi deh benda, naga banta, ka welfare, jom ipai pat jom ka state. Dapat dah ka training. Adon ka statement mener mai i nom jenas ka terima ai, kaju i ka state stand ka kalong ba, ya ka jing deh ba ka roster, kalong ka jing pentrikam ka deh bandong henceforth. Saya kajing sungtu dengan parti kesungdai bang ya keren supaya kerustana ya keren reservation policy. Pi kar rusta bakar reservation kadi gaju kadon link. Jika muat sisin boleh keren ni rusta muat hap keren langgu ya ka reservation policy. Emang ada pion ya keren lah ya reservation muat pion bang ya keren orang ban pendek mai ya kan nak memar kalau mentah kibobon ki ong ba ni keren suai ka rusta namar ba bakan biang kata ka hukum kain hukum dia dan rei tapi ong ba ya keren lang ka
Jawa banyak keren nak lang aku juga korban review ya kan. Committee kepada ya karosta lah ada set up. Lah pediang nak all party meeting. Bat nak kalian jungi tu ngila jit member ya ke bau nikmat atau ka meeting banyak keren take ya karosta. Kak beda pat pakai reservation. Nak kalian ke party tu ngidon lah ke jom kebentar. Abang ngila erai, ya kan ni kebentar ngin ya keren. Pakai sorkar hari jingi deh pakai reservation polisi. Kita ni ban ong kumung gue ni kena elam ban umar ba. Nak kalian ke VPP apa kanika reservation policy kepala le ndo ndai spak ni pa. Kadai bala le klem perkhat lagi nong elam. Kita ki thoughtless leadership. Hanga simet hite nasnoba ban syukno ya kita ki nong elam maksud dei. Reban ong ba kata ke distribution si ka biang lut tu namla ban ong nomor ba barok kita kisnam la pentri kam ya ka kat kum kata ka spirit juga distribution policy ke bala le ki long shwa then they ban kan mau pat kawe ka long ba constitutionally by ka distribution policy they ban review every 10 years. Personally ngasyikwa ban ai kawe ka suggestion ni ka sarkar ba kata ka long I can set up the commission kebalong independent kebandon ki priu ki rau perkhat ki du sempang ki du staff bakin sa ay ka recommendation siya ka sarkar haga jingade ban review ya ka distribution policy.